kuria mwena wa Malindi ne digetie Brotinya kuria Beura ne digetie Brotinya na kuria mwena wa Miami ne digetie Broti mugwanja kire kiratuma turatigetia Ngainya Miami cirongerereka ithatu hena andu mambukire magicoka magikira andu acio nginya kuma access tutimanyitaga na thimu riu tugacirelease tukaiga mbia ciao mundu angikanyitĩkana ri agagitumirwo mbeca ciake tondu no meta ni kurora ni kuta turuta taito cia Miami ndina kiama we ni he mundu ningithie kiwanja kia Miami haya kumura kuna kiwanja kia Miami ati ni muhunjia ri ati ni urahoire ndakurathima na kiwanja kiu riu ni ndonire ngitio ni office ati ndo ndari ndigurite kiu kiria rika ki kanuna ni ngigeterire yakwa riu ni ndina kio kuria Pastor Gerald ya Children's Home kou nene muno in fact twakoto ina engineer ngĩingira nĩo tũracugurikagĩra koguo ground breaking ni next week rĩu ena we kuria ndina kiu na njetereira ni taito yume icio mugwanja kari kiru ati ndirahika rĩu ũretagio documents tu taito nĩ hĩndĩ ira processwo aria kirega gakoneana tondu ni kiuma ku wow that's good rĩu rĩ ndakena nĩ kuigua we Miami ona ndiko tukiuge atia yes rĩu kuria Diapwani ndiko by the way ona ndo njeterere ukunyona nginya kugi nikuguo mundu tarahotete kuyoera Miami twina Broti mugwanja itigarite twendagia 250 cash tuwite na installment riu reverendie kuo ri Pastor Garoi yekuo ndikuo ona in short take advantage ejo itigarite riu ri uguko inbox yakwa 0798008008 ruta deposit ya 50 icio ingĩ uri hena in fact una hatie time koguo ona ungihota kuriha cash the better cash ni 250 nigetha riri wona waciri hari cikugira processing ya taito na iria ingi taito ya kwekumanira na ici cia andu othe koguo uka inbox yakwa twaranirie tubangane ona ungiamba kuigirira 100 rimwe ri tutingiaga kurutira taito yaku urikagiriria icio ingi na of course tuhea mundu ihinda ria mweri umwe akorwo akirikia kuriha cash Broti mugwanja nicio itigarite koguo ko ni ukwenda ni wahitukirirwo uka inbox ya 0798008008 taito ni hindi ciringira transfer ya kuingirania nacio kuria Beura turendagia 200 cash payable in 2 months weko we hau na no wende biu gukorwo ri party ya Beura itigarite Brotinya 200 unacokoro ni mwega uka inbox yakwa tushire